Mugoroba mwiza kuri mwese aho muherereye mu masaha y'ijoro, tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza ndetse tunifuriza ibihe byiza abari mu masaha y'amanywa bari mu bihugu byo hanze. Murakaza neza hano kuri Kabara TV1, urubuga rwanyu rubagezaho amakuru y'ukuri. Turi ku mugoroba kuri uyu wa kabiri tariki 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025 muri studio za Kabara TV1. Nkuko mumaze kwimenyera, muri kumwe na Nkomezi James, tukaba tubageza amakuru y'ibera mu gihugu cacu ca Kongo uko hiriwe ndetse no hirya no hino mu karere. Amakuru yacu rero reka tuyahere muco hagati rero uyu munsi wongeye kumvikana amasasu ahitwa Igatanda. Ni nyuma y'aho amakuru yakomeje kuvuga ko MRDP twirwanaho yaba yagabweho ibitero, mu gihe benshi batari bazi aho ayo masasu ari kuvugira cyangwa se ibice ari kuvugiramo, ariko byaje kumenyekana ko ari Gatanda, aho ingabo z'abarundi ndetse na Wazalendo ubu bari cyangwa se bakontorora, kuko n'ubusanzwe basanzwe bafatikanye. Haje kumenyekana ko nta ntambara yabaye rero, ahubwo ko ayo masasu yumvikaniye Igatanda ku busanzwe iri huriro rya FARDC n'ingabo z'abarundi aribo bahakontrolinga. Iyi rero akaba ari imwe muri strategy bakoresha k'ubushotoranyi kugira ngo barebe ko twirwanaho yabasubiza, bityo rero bakaba baboneyeho ico bitwaza ati twirwanaho yaduteye. Murabizi ko za drone zirirwa zizenguruka kaya karere k'iwacu, gusa bikiri muri wa mugambi ukugaba ibitero kuko ariyo ntego, dore ko ingabo z'abarundi ziri hariya mu misozi y'umurenge ziherutse kuvuga ko zitarahabwa itegeko ryo kurwana cyangwa se kugaba ibitero, ariko igihe bazarihabwa bazabona gukora icabazanye. Tukiri muri ako karere k'imisozi miremire y'umurenge, kandi reka tuvuge ku makuru tugezeho muri mugoroba bavuga yuko kwa Murima cyangwa se mu Rusuku haba hari gutegurirwa ibitero simusiga cyangwa se bikomeye bishobora kugabwa ku karere ka Minembwe mu rukerera rw'iri joro ryo kuwa kabiri rishira kuwa gatatu tariki 19. Aya akaba ariyo makuru rero arimo kuvugwa muri kiriya gice cy'Urusuku cyangwa se kwa Murima. Rero tukaba twizeye yuko amadubu ari mu marembo ari maso kandi yiteguye isari yari yose umwanzi. Tukaba twizeye yuko n'ubundi nawe wari wa muvu uzahita. Tukiri mu karere k'Umurenge kandi hari amakuru ashimishije muri aka kanya, muri aya masaha y'umugoroba, aho mu kanya havuzwe inkuru nziza inyuma y'aho abana 4 bageze mu babo batwirwaneho. Tubibutse ko aba bana 4 ari bamwe bagaragaye mu minsi ishize bari kumwe na Lieutenant Colonel Fureko, ubwo bafatwaga na Wazalendo hamwe na FARDC bakabakubita nabi cyane, ndetse benshi bibaza uko ibibazo byabo byarangiye. Nyuma y'aho bafunzwe Uvira ndetse baza kubarekura basubira mu birindiro byabo bibarizwa mu bice bya Rurambo. Amakuru yizewe aravuga ko abana bari basanzwe babarizwa muri Gumino isanzwe ikorana bya hafi na Wazalendo bamaze kugera mu basore bahetse isezerano aribo twirwaneho. Iyi nkuru rero ikaba ari inkuru tutareka kwishimira rwose, kubona bava hariya amahoro bakagira mu bandi, kandi tunizeye yuko abagikomeje kugenda amatambi cyangwa se bamwe mu biyongozi byabo nabo batera intambwe bagafata iya mbere, cyangwa se bagakurikira aba bana bagasanga abandi bakajya guhuza imbaraga, kuko n'ubundi takeza ka leta Kinshasa cyangwa se gukomeza gukorera ibigarasha. Reka twerekeze mu mujyi wa Beni ahavugwa ko Uganda ashikirije igihugu ca Kongo abasirikare bacu bari bamaze igihe kitari gito barahungiye muri Uganda. Amakuru dukesha umunyamakuru Georges Kisando Sokomeka aravuga ko igihugu ca Uganda cyasubije ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe mu basirikare ba FARDC bahungiye muri ico gihugu bahunga imirwano ikaze yari maze iminsi hagati ya FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Aya makuru rero yemejwe kandi n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa Kivu y'Amajyaruguru kuri ubu barizwa mu mujyi wa Beni, aho guverineri w'ingabo yashimiye Uganda uburyo yakiriye neza abasirikare ba FARDC mu gihe bari bakandagiye ku butaka bw'igihugu ca Uganda ubwo bari bahunze intambara. Kuko byatangajwe aho abasirikare binjiye muri Uganda bataye ibirindiro byabo nyuma yo kurushwa imbaraga na M23,
byatumye ingabo za FARDC zisubira inyuma, izindi zikomeza guhunga mu bice bitandukanye bya Rucuru, Bunagana, Goma, Rubero ndetse n'ibindi bice byinshi. Ibi biza byiyongera ku bandi basirikare benshi ba FARDC bakomeje guhungira mu bihugu nk'u Rwanda. Mu bihe by'imirwano ikaze, hari abasirikare bagera ku mubare munini bafashe intwaro zabo bakiza amagara, bambuka umupaka berekeza mu Rwanda. Abandi benshi bafashwe na M23 igihe M23 yafunguraga imihanda ndetse ikegera umujyi wa Goma. Hari abasirikare benshi ba FARDC bahise bakuramo uniform ya gisirikare bakiyoberanya bakigira nk'abasivili, abandi bakihisha mu baturage. Gusa mu bikorwa byo gusaka abafite intwaro muri Goma na Bukavu, bamwe muri bo barafashwe. Uganda rero uyu munsi wa none ikabashikirije leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abari barayihungiyeho nyuma yo kubaha ubufasha bw'ibanze burimo ubuvuzi, amafunguro n'umutekano mu gihe bari mu maboko ya Uganda nk'impunzi za gisirikare. Reka dusoreze i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rwego rwa politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwe mu banyepolitiki bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, Martin Fayulu, yanditse ku rukuta rwe rwa X ubutumwa bukubiyemo ikibazo gikomeye cyerekeye uko igihugu gihagaze muri iki gihe cy'umutekano muke kubera ibibazo by'intambara ndetse n'imvururu za hato na hato mu banyepolitike. Mu butumwa bwe yanyujije ku rubuga rwa X, uyu munyepolitiki yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi guhamagara no gushyiraho mu maguru mashya ibiganiro bigari ku rwego rw'igihugu bigahuza impande zose zifite ijambo mu miyoborere y'igihugu. Yavuze ko ibi biganiro byakwifashishwa mu gushaka cohesion nationale, ni ukuvuga ubumwe n'ubufatanye bw'abanyekongo muri ibi bihe, asobanura ko ari by'amateka ku gihugu cya Kongo. Yagaragaje ko igihugu kiri mu bihe bikomeye by'amakuba, bityo abaturage bakomeje kwicwa n'intambara n'umutekano muke mu bice bitandukanye by'igihugu, bityo rero ko hakenewe umwanzuro ukomeye uva ku buyobozi bwo hejuru. Asaba ko Perezida Felix Tshisekedi yafata icyemezo cyihutirwa gifasha igihugu kongera guhagarara gishikamye. Ubutumwa bwe bwakomeje gutera impaka mu bakurikiranira hafi politiki ya Kongo, aho bamwe babufata nko gukangurira ubufatanye bw'igihugu muri ibi bihe bikomeye by'intambara, abandi nabo bakabufata nko gushira igitutu ku butegetsi bwa Kinshasa mu gihe ibibazo by'umutekano muke bikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Murare aharyana, mwari kumwe na Nkomezi James.